Arutwo milioni 1,233,852 nio mekire kigeranio gya KCPE mwaka uyu 620,965 ari imwana na airetu 612,887. Kenya National Examination Council. Murutwo wa mbere egwatiire marks 431 ukiringithania na marks 428 cia murutwo wa mbere thiini wa kigeranio kia mwaka muhituku kiria giekirwo mweri-ini wa gatatu mwaka uyu. Akiaria hindi ya kurekereria maumirira maya, Minister wa githomo Ezekiel Machogu augite maumirira ma mwaka uyu marari mega ukiringithania na mwaka muhituku. Gicunji kia 50 hari igana kia arutwo othe aria marekire kigeranio giki makigwatira gatagati ka marks 200 na 299 ukiringithania na gicunji kia 70.1 mwaka muhituku. This cohort has managed to cover 3 school calendar years. This is astonishingly incredible. Mwaka uyu arutwo 9,443 nio maregwatiire gatagati ka marks 400 na 500, arutwo 307,756 makigwatira gatagati ka marks 300 na 399. Riri arutwo aria maregwatiire gatagati ka marks 200 na 299 ari arutwo 619,593. Arutwo aria maregwatiire gatagati ka marks 100 na 199 ni 296,336. Arutwo aria maregwatiire gatagati ka marks 199 nao ari 728. Overall, we have been impressed that 4 papers recorded an improvement in performance in the year 2022 when compared to 2021. These are English language, Kiswahili Lugha, Kiswahili Insa and Kenyan Sign Language. Mwaka uyu arutwo 2,414 aria mari na mawathe nio marekire kigeranio giki, 7 makiandikithia marks 400 guthii na iguru, wa mbere ari na marks 419. 39 candidates with special needs scored 400 marks and above compared with only 2 in 2021. Ona gutuika ciiko cia wici wa igeranio ikoretwo igicoka na thi o mwaka, arutwo 252 thiini wa ceceni kenda cia igeranio manyitite noti thiini wa igeranio cia mathomo ngurani thutha wa kunyitikana na ciiko cia wici wa igeranio. The affected candidates' overall mark will be computed the rest the mark awarded in the affected subject. The candidates will receive their examination results and will transition to secondary school. This is in the spirit of the 100% transition policy. Arutwo othe aria marekire kigeranio giki matanyitwo kuingira thiini wa thukuru cia secondary mwaka ukite, mihango ya woyani thiini wa ngathi ciothe cia mathukuru igitanywo kurikirira tariki 16 mweri ukite. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.